بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي روش خیلی بیشتر روش باش 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 خليش روش باش بريمين هاتيه ايه دي وصايه روش باش روش باش والله روش باش روش باش روش باش يو اوه يو والله بالله از باوردكم مش قهوه زيان خديش قهوه زيان ما نبلو ولو زكي وترسونكي كتابه مدى تنيا اري ما نزانم يا ما دي سالي نفسي يا اخوان يا زنارج بوخ ذا ليمن نه تخت كاغزي قهوينن كابني لما حوالي خد وسيف يا نترسى يا نشان بده وسيف اما دي ثانيه تشتغل تمام کاری مالش چیکریه ما تنابيني روش چك مخاني چكريه مقبل چكريه ما مستمر مسكانيرو ما مزش قهوه دزيا روش باش اولو روش باش ماموسه روش باش ماموسته ونچوانن باش ماموسه اولو ست شوایه پرواش ماموسته چرگا خنانی ما مسته هفته و چوا در باس بو و چکر و چنک ناوه هفته ده والله ما مسته مدرسه پیشه شوالا داوان ماشاءالله عفر مشتره کیجو روزنامه خوندن کیجو پرتوب خوندن کیجو کوواری کردی خوندن ماموستا سكرم كلام كوارث نار از پیشی ده ماموستا تا و هولان به حرمتی به حسکین اسراف دکم عليكم السلام ماموستا از هر روزنامه دخوینم كيجي روزنامه آزادی اولاد ماموستا عفر از اینا خونم جدی سادستینم حفجه هر کرد به هر روز آزادی اولاد بستینه اگر که هم آزادی اولاد ناستینن هم پشکری نادن چا به سر که آزادی اولاد چا به سر خواب سکنه سر کفتن شوار بله حوالی ازنا سپاس دکم يعني ستاندنا روزنامه مپرس نکرد کیو روزنامه دستینه مگوید کیو روزنامه دخوینه
yani standına rojnameyi bir tane seri xwe têrê nake. Rast e standına rojnameyê jî pêwîstî yeke, pêdivî yeke her Kurdek pêwîst e xwedî vê rojnameyê derkeve. Vê rojnameya tekane bi zimanê me tê weşandin û rojnameya tekane jî di dîroka Kurdan de got rojane bi zimanê Kurdî tê weşandin. Xwe derketina rojnameyê helwesteke netewî ye, helwesteke welatparêzî ye lê pêwîst e rojname ji we re xwendin. Rast e mamoste. Gelek kes tenê ji bo alîkariya aborî pirtûk û rojnameyên Kurdî dikirin. Hevalekî min heye mesela ez bilêta şanoya Kurdî ijêra dibim. Ew bilêta şanoya hêvî û şanoya jiyana nû dikire lê min tu car nedî ku bêlê temaşe bike. Ev tenê wisa çê nabin. Wekê din hevalê xelef. Kerem gema moste? Te jî rojnameya Azadiya Welatîstan dê hefteyê te xwend te çi jê fêm kir. Mamoste ez hinek din hînî xwendinê nivîsandina Kurdî bibim ez ê tam bixwînim. Ama te nestînî tu nexwîn te çawa hîn bibe? Bistîn bixwîn ew qesî jî tê zû lestir hînî xwendin nivîsandina Kurdî bibe. Niha tabî dixwînim lê tiştekî fêm nake. Mamoste, vallahi ez dixwînim. Yani ez dibêm çi min got bira herkes piştgiriya rojnameyê bike û got herkes bira rokê rojnameyê bikire. Ez çim qehwê min got hevalno ji îro û şûm de birî ku me bi okê lîst em ê bi saetekê Azadiya Welat bixwînin. Aferin şeref. Vallahi bu xêra min herkes niha berî ku okê bilîze hem rojnameya xwe distîne hem jî dixwîne. Yani ez li qehwê bêm çi herkes biya min dike. Aferin ji te re xelef. Te tiştekî baş kiriye. Tu Azadiya Welat xiste heta qehwê jî helal bi ji te re wele. Vallahi billahi helal be ya. Mamoste ez gotinê hevalan jî tiştekî bêjim. Kerem kevalê zin. Hevalê jî tu qehweyê de diçî okey dileyzî. Ev okey û ji qehwe ji destê te qirêj dike. Azadiya Welat rojnameyekî pîroz e. û rojnameyekî qirêj nakin. Ez we şiyar dikim. Rûmetê bidin yan ji rojnameyê. Sinar peyvên ji devê te derket baş bi pîve û dûra bêje. Hevalno rast e gelek hinekî dijî em di axaftina xwe de dîqet bikin em hestê hevalê hemberî xwe neşkînin. Kerem kevalê xelef berdewam bike tenê çi bigota ya? Ya mamoste kêfa min hin nakirin ya. Berdewam bik. Tenê çi bigota ya? Peyva xwe ji bîr neke. Neyse, el kuma bûm. He. Ez dirêj nekim. Mamoste, min got ji vir şunda berî okê bilîzin em ê saetekî rojnamê bixwînin. Tamam gotin tamam. Valla dirosêro wa xwendin sê çar heba hatin cem me dibên ya hevalê xelef. Em dixwînin em naxwînin me tiştek jê fehm nekir. Ez feqîrê xelef. Ez jî dixwînim fehm nakim. Yani karım şu an bêjim mamoste ez fehm nakim yani ez têm qursa zimên wiha jî. Neyse min got xelef tu bi çi zanî? Okey. Valla min got tamam. Min got hevalno werin ez ê ji we re bixwînim. Min xwand herkes min got dar dike fehm nakin ez bêm çi. Ez jî nizanim ez bêm çi. Valla min xwand ya min got li vê derê behsa okey dikin okey. Ego li dünyayê şampiyonê okey ye. Ego li Tirkiye. Ego li Ewropa. Min xwand heta min carekê yek jî zêde kir min got şampiyonê ewlî ji Diyarbekirê derketiye. Valla prekê wan jî hat ya. Herkes walê nerîn. Ya got hevalê xelef got çima berî nego belkî em taktîka ji wan hîn bibin. Valla mamoste wa xweş e yani dixwînin lê tu ji naskiriyê xwe bêjî mesela sibêjî li ser okê nivîsekek binivîsin ez jî herim li qehwê bixwînim heval jî kêfa wan bê baş nabe mamoste. Tamam hevalê xelef pêşniyar te ber çav bigirin. Valla baş dibe mamoste. Pêşniyar te ragîn wano. Serçava mamoste. Mamoste ez jî rojnameyê dixwînim. Ku wexta sibê zû dişim li ber marketê de sekinim wiha
Disekim le rojnama dinlerim. Tam bu vakte de bena parfüm ekidi mamuste. Eseri kuhar razıkım. Aho, Nermin Hanım. Evet, em bevdu rojname dikırın, o dışın daire dikuynin. Yani ben de nasıl sakini? No. Yani disa yiyecek meselesi. Hevali Yusuf. Ez bawerim tijbo xatirê Nermin Hanım rojnamê distîne. Ya setari. Allah hoş go. Mamoste, pxode, tesadüf. Ya edişim, vadı sekirim, Nermin Hanım te. Hatta cana, em behevdure, desti koy, jinniş gibi davacın rojname. Tesadüf, aynı rojname. Em rojname, vakta koyame hellen, de temel hevdü dikeve. Tam ve çağı mamoste, tam ve çağı elektrik ekleme dikeve. Ve jinniş gibi de koy dikşinim. Ve rojnama koy distinem, o dişim, hav. Yani kişi bu rojname ya. Erip xode. Tüçüme basan Nermin ediki. Yavte. Allah Allah. سعادة خوش مالتا تجي روزنامه خواهی دکه باشه ولی ساعت ها خوش یعنی و گوهات تمکن اونگش روزنامه دستینن و دخوینن نه بسایی بله ماموسته tabii am rojnameyi de koyun da tişe geçtim. فرمو کرم که Mamaste qat hevale ve rojnama da hemen. هنن اسکاری حوالی امتد هنن اونجا انگلیسی حوالی مهنن Sami tanıstın. بله Bra. Ya mamaste selam mecer beje ya. Bişti selam eme kerem akbat şey vahaj dikanı mı bepirsin jwana. Gel o dikanın va koşe gibi küçük rojname de ciye gibi bakın. Kuvvekim vallahi bellahin jibo insanan va hürmetteki mezind be. Ve çağı keçi khor ve cevdura peyamamışın mamoste. Bu kurmancı peyamamışın o ve koşe de keçi khor ve hevdu nas bakın. Ki zane belki sibelesbe pişti van peyaman gerek insan hevdu nas bakın keçi khor belki xiravan davet ekci çeve mamoste. Belki hemen davet emancı. Ne olur mamoste? بله بله راست Sağ olun mamoste. Vallahi توبه توبه ماموسته از حوالی یوسف جی حوالی خلف جی رخنه دکم یکی دبیجه کوشه عشقی یکی دبیجه کوشه اوکی اف نزیکونه که چه وای ماموسته اف روزنامه چیه یا توبه توبه باشه وانو و گوهاتیم کرن حوالی خلاف روزنامه دخوینه حوالی یوسف دستینه حوالی ازنال دستینه باورد کم حوالی دیجیتال دستینه yani اونگش روزنامه آزادی اولاد دستینن دخوینن کم زیده خسته که مجوهیه جیرو پیده هر وانه یا ما دست پیک وانه یا ما اما هر حواله روزنامه یا گو خوندیه گوتارک به خوشایی چو به هلبستک به نویسه که خوش به برا جمعه وی نویسه بی نور و ام بهبر الویده که ام بهبر پار بکن ام گش بهبره و خوشی و خوشبون از مانی کردی لاس بکن باشه هفته چو باور دکم کاری مالی دابو دابو سایی ولی خلاف تیرو لیروز که خوش جانیه Arı mamoste. آفرین مشترک Mıkdersa hoş çekiriyor bu ne? ماشاءالله Ha bu işi binerim bu ne? چاوشی که طرف بر اولو کا کیش مره را به کار مالی ما پیو دابو ما گفتم نه هوا کنیم خبرتینه اول افشار بله تا کار مالی چه کریه بله چکی اذا کفر مسا تحت مره وان پیوان نه هوا کد بخبرتین برای هواجی تماشا بکن چوتی هبن مثال راست بکن فرمو Mamoste. ها فرمو ولی خلف Az dönüşüm ha. باشه باشه اما سمع پنج هوا که امهیم بود همه وان هوا کار پنج پی همین نو هوا کار بخبتین بله فرما والی بشار
خلاص كده ولا بشر بله دكا شيء تاني بيسان دنگی کی برین بخوین جبو تکوشینا سرمایه هری مزن باریه Serkeftin işte. جاره کدنجی بخوین جبو تکوشی سرمایه هری مزن باریه بله سپاس دکم وكيدن حوالا ايلم كاتجي كرم ك هبوغا كي بنيسين فرمون ما مستعز جبو هواكا هوالي بشر پیروز دکن راستا گل کرد هیانا چه به دست خستیه بیرو باوریه بیرو باوری نبونا چی گل کرد هبو که به چه تکوشن بکره بله راسته براسي هر دو هواك جي هواكن قال لك خوشن هواكن واتدارن جبو تيكوشين سرمایه هری مزن باوریه جبو تيكوشين سرمایه هری مزن باوریه هواك حوالا ایلمجی سینوره خیال مروب سینوره آزادیا ویه براسی جوانو هر دو هواک يعني هم هبوكا جوهبالي بشان نيسان هم هبوكا جوهبالا أيام نيسان ده هبوك إنجيل لك خوشن هم جي واتدارن بس خوازم برسك جوالا برفين بكم هبالا برفين أب هبوكا جوهبالا أيام نيسان تكارج مرشيرو ببكة تشواتي تشيء فيهم كير Yani memoste de böjekumuro heya khayal nake nikare tiştek pek bine. Em hemu baş dizanın ku ev hevalen devgara azadiyet dest bekirin. Sinore khayalavan tu ne bu? Khayalen çarpenç hortan kurt jibo azadiye kurdan husa agare ki mezin pehist. Ku iro hemu cihan tekoşina azadiye kurdan nas dike. عفوا المشترك راستي جيرو هم هبوكي و هم برسلين و هم شيروين و إشي زانا يعني أسبازك من قد أخواني هوالا برفين مامسته خير هوالا فاتح أذكرن تشتكي ببيجن كلام كبير هناك دعوكا إعلام دا شوتيها چه چوتي ده هوالا فاتح هوالا إعلام كمك دانان يا سرسري فرمو كلام كسد تحتي بچه چوتي هوالا إعلام هنا ساراس بكر Vallahi baş. GP'de لبرجة وكيدن كهية أفتشية سينورة سينور نورجيكم مكتنا بنفسي وكيدن ver هي بله ويسا راسبك بله سباسكم ورد أولي راستك بله هوالا إلم دنگديرا إيا دريش مينا دنگديرا كن نيفيسانده بو هوالا فاتجي سا راسكر مامسته غير هوالا خلف از باور دکم والله ایلان جكم كان حسناك والله إلان تيبا إي وستري وسف بكم كنابة هوالا إيلام تيبا لشونا تيبا دنگديرا دريج إي تيبا دنگديرا كن خبطان ديه أبا ورد كم أوجي هني كتاب الهبيد نبرا
وكبي أبان تيبان تيبين تركي ده ده تركي ده ده الفبايا تركي ده اف تيبهان دنجي ده يعني اف تيبهان دنجي في تيبهان دي كردي ده وباش فهم كر اف تيبهان ده الفبايا تركي ده دنجي في تيبهان ده الفبايا كردي ده وكذا اف تيبهان ده الفبايا تركي ده دنجي في تيبهان ده الفبايا كردي ده ليه شو معنى وكابل تنبونا خارع لسر في تيبهان بسر يخون برسكريكا كجيكي مثلا تابل هفيه كنا بقى الفبايا تشيدك وانا اسكت شواي شباب يناجي جبيرنا كن دنجي كردي تمو دايم خالص سر هي ودنجي يعني دنجي دريش لسر بلندكية أنا جي أم جي بجيب كمكية باشا ماموست هو كيدين جاز بنفسينم كرمك يا ماموست بلا أوسر خلاف سيدارنا نفسنا خلاف بدأ قهوة بيفه مناك يقو حميش قهوة ده أوسر جيش خاني عشقة تشتكي دنا بيجي نزانم كردي عاشق ببم نزانم كردي حزب بكن بلا وشكر قرص عشقي سیدارجی هر چی گرید پرسکری کاجنا یعنی ودره درس زمانه ما نجید پرسکری کا چاره سرکنا پرسکری کاجنا نه حوالا دیلان چه گویید بیجه استفاده نام یعنی اف کسی کو بجاری قرص زمانی کردی بید تبدیم رو به من انسانی من خلق من دبگو کسایتین و جدا بین تبت من دی و جدا بین دبگو حمرو وک نریناوی جیانه جدا به ببورینه لی تبد انسانی من ما فی هر کسی هیه گو بویده که زمانی کردی هم ببین جبه بیناشی به ویسته نزیت داین ما الهمبری چوتین حوالی ما هنه کی به رس به هنه کی به حرمت به وده که نتنه این زمانی کردید بین ویناش بین نکن حوالم قرصا ما نتنه قرصا هین کرنا خوندن و نویساندن زمانی کردیه ام وده که نتنه پرسکری کن زمان هاتن چرا سر بکن نوصایی ام لفت هم پرسکری که خونی جواکی هم پرسکری که خونی نتوی ام پرسکری که فکر رومانی خواه انور شیروبتی کن تینن زمان و تاقم بکاربن باوایی که گشتی ام گوهراندنه که دکسیاتی خواه و دزمانی خوده دهمان دمیده پیکورینن آلمان جا به قرصا ما اول ببین آجی هیوی دارم دهمان مورد چوتی حوالی خواه بمینه مروح اینه که جی بنازک نزیک ببه دل حوالی خواه نشکینه هر حوالی بگو مگود کسیاتی هاوی کارکترینا جدایه ببین آجی اینه که دوی واریده و چکی دیجی دقت بین از یکی خوش بکن بله اوالو پشتی به داخویانی آنه درس خو بردوام بکن بلا آنها که حوالا سیدار پشترجی حوال میرزا پشترجی حوال زنار هوا که خور اجماع بخوین بله از بجیم شکرم خور اطراف سر پیانی چطور به با دنگی که بلند تمام هر کس ببیزه از دیگرم تشنابه هیدی که کرم که هستین جنا جه هستین میران تنکتر و کورتره بله سپاس دکم حوال میرزا Armanca tevger azadi da mezrandına jiyanek niyej bu Kurdan. سپاس دکم حوال زنار ماموست عزیز بیجم هوا که بخیر هیویا ما جبو آزادیه قد و نامره ماموسته اوقیس سپاس دکم ماموست کار مالیاتین جاز بنفسینم کرم که حوال سیدار خير ممكن نسيب بقى اشتري تحتي طاقة بكم
kawana bixwîn. Xurunî, taştî, nîvro, şîv, paşîv. Spas dikim ji bo avala Sîdar. Di nava Kurda de pênc demên xwarinê henin. Xurînî wisa tê nivîsandin. Xurînî. Yani ev jî neçewte, ev nivîs jî neçewte. Ji ber got tîpa I di Kurdî de ser I ji mahar dengan bi hev re pêk tê. Ana ev form yani şêweyê nivîsandina kevne. Şêweyê nivîsandina wisa ye. Xurînî. Di do taş tê, ne taştî, taş tê. Peyveke mê ye. Piştre nîvro rast e, şîv, paşîv. Şîv, paşîv. Xwarina xurînî kengî ye. Fermo. Kürt royê pênc jara xwarinê dixwin. Yani ne pîwîst e ku rojê pênc jara xwarinê bixwin. Pênc navên yani pênc demên xwarinê, pênc navên cuda ji xwarina nava rojê de heye. Yani dema got neh xewra be, dema mirovek neh xewra be, berî got taştiyê bixwe, ji bo gelek cara bêje ji bo çivareyê em gep pinan bixwin, ji bo çivareyê em qehwekê bixwin. Ew jê re dibêjin xurînî. Xwarina xurînî. Xwarineke sivik e, ne giran e. Piştre xwarina taştê, xwarina serê sibê ye. Berî got zarok herin dibistanên xwe, berî got karker herin karê xwe. Rodên serê sibê, taşteya xwe dixwin. Xwarina nîvro ji xwe xuya ye, danê nîvê rojê yani. Xwarina şîvê piştî êvarî, dema got herkes vedigerin malê xwe, xwendevan vedigerin, karker vedigerin, dê, bav, xuşk û biragiş ev kom dibin. Şîv tê xwarin. Paşîv, o got ji navê diyar e, piştî şîvê ye. Mamoste, mesela paşîv ne ev xwarina ku di meha Remezanê wexta em radibin ji bo rojiyê. Ne ev ne? Belê, rasta aferin sere. Ew jî paşîv e. Ew jî paşîv e ji ber got xwarineke piştî şîvê tê xwarin. Em jê re dibêjin paşîv. Di nav rojê de ev dem henin. Sibê, nîvro, êvar, şev. Belê jê tê zate şev, nîvro, êvar, ew demê rojê nin. Sibê, an jî soranî dibêjin beyanî û broj heye û êvar heye û şev heye. Belê vala Sîdar te çi bêje? Vala Berfîn? İro, dö, sibe, dö sibe, sê sibe. Havano îro, do, sibe, du sibe, sê sibe, pêr, pêtî pêr. Evana çi nin? Demir hocam. Ev hokerin, hoker. Zarfın var. Do, îro, sibe, disbe, sê sibe. Ez do çûm malê. Ev hokereke demê ye. Ev jî hokereke cihûbergê ye. An jî hokereke pirsyarî ye. Yani îro sibe do pêr pitî pêr beriya 2 sala piştî 2 sala wekî din kerim kin. İsa, par, pêrar. Ev jî hokerên demê nin. Hokerên îsal baran nebariya. İsal baran nebariya. Pêrar çi? Pêrar yani sala çûyîna a berî wê. Sala çûyî yani 2 sal berê. Anha serêvarê nîvê şevê. Anha ser êvarê nîvê şevê. Yani ev jî anha yani dema got em tê denin wê nîşan dide êvarî piştî nimêja moğrib û nîvê şevê jî ji xwe dawiya şevê saetên dawî yên şevê tê gotin. Wekî di peyvê diş tê xebitandin berbank di şeveqa serê sibê de berbanka sibê de gelek peyvên dijî tên xebitandin. Ji vî alî di zimanê Kurdî zimanekî xwedî dewlemendiyeke berbiçav e. Evano mixabin dewama îro jî qediya. Me dixwast ku îro mijareke din jî şîrove bikin lê dewame li ver qediya. Ve vêna jî em ê mijara erênî û neyînî di zimanê Kurdî de çawa tê xebitandin yani hevokeke Kurdî çawa erênî ye çawa dibe neyînî. Me ew şîrove bikir lê mixabin dem xelas bû. Ve vêna jî em ê wêna bêrin mijara heftaya bê.
بریگم بقدین خلاص بکن امی کاری مالی بدرن کاری منی مالی جی وک هرگاف جاره کدن پنج پیوی مهنن امی نوا هوا کنده بخبتین پیوی مجین پیوی منی یکمی پیوی بیردوزی پیوی منی دومین جی شهرستانی پیوی سیمین پیمان پیوی چارمین پیوی کونوانی پیوی پنجمین پیوی فرشته پنج پیوین مهنن و پیوان امید نابا ابو گنده بخبتین اف کار مالی یکمین کار منی مالی دومین اونیوه جاره دربار جیانا فقه تایران ده هنک لیکولین بکن فقه تایران کیه کجا دمه جیایه برهمی وی چنن جیانا وی چه در باس بو خواتی کجا دمه ده اون سر جیانا فقه تایران جمره نویسه که بنویسینن باش هوانم کاری منی مالی ایوه بو به هفته جی اب قیسه بو آنا ام بین سر پیشبازی خونی به هفته بکای کی خراتش کر بکرن پیشبازی منی به هفته جبو هر کومه که 3% مهن جبو هر کومه که 3% مهن کی جا کوم برسه و پرسا راست بنویسینه او کوم تبسر بکنه اول یوسف اول خلف هی مدرسه پیشبازی نکریه انقطع پیشبازی داشت پرسا منی یکمین جهر دو کومان هر کومک ناوی سه حبرومان کردی و ناوی نویسکار وان بنویسینه پرسا دومین هر کومک ناوی سه حب هلبستوان جن این بو کردی بنویسینه پرسا سیمین ناوی سه حب وشانخانه و بو کردی وشانه دکن بنویسینه جبو هر کومه که وقت ما 2 دقیقه جبو کوما سوسن پرسه و ابن کرم بکن نسه بکن جبو کوما بیگون جی ابن کرم بکن نسه بکن هیده Ödünç beni sen? بس أنا دموا قديا كلام ما خالك هذا قبل دم كما سوسن Müslüman ama muhtemelen. كما سوسن كما سوسن كما سوسن يوسف حوالي خلف أنا بسبب كما سوسن كما سوسن ناوی رومان کردی نویساندنن رونی مینا اوینه تاری مینا مرنه نویسکار محمد اوزون راسته گره شیران نویسکار مناف عثمان راسته هیلین نویسکار محمود باکسی راسته او برسبه کوما سوسین رو پرسه کمین آنا برسبه کوما بیبونج و پرسه کمین نویسی رومان اوسا نویساندنن صوبارتو نویسکار حلیم یوسف راسته مجابات نویسکار جان دوست اوجی راسته و جانا گل ابراهیم احمد اوجی راست پرسا یکمین حرسی پرسا یکمین هر دو کومان راست برسواندی ام بین سر پرسا دومین
Koma Beybun, Fatma Savcı, Gulizer bu Kurdit nivîsîne, Jana Seyda ew jî bu Kurdî nivîsîne rast in. Hersî bersiv jî rast in. Koma Sosin, Jana Seyda aynî wan jî nivîsandî rast e. Diya Ciwan ew jî rast e. û Suzan Savancı nivîsandinin lê mixabin ew çîrok nivîs e. Çewt e. Em bên li ser pirsa siyêmîn. Koma Beybun. Navê sê weşanxaneyên Kurd wisa nivîsandinin Avesta, Aram, Doz. Hersî jî rast in. Koma Sosin bersiva vê pirsa siyêmîn wisa danin Aram, Berfîn, Everest mixabin du rast in yek çewt in. Bi vê awayî Koma Beybun vê hefteyê bi ser ket. Endamên Koma Sosin bila ji Koma Beybun re her yek li hemberî xwe ya romanekê ya pirtûkeke helbesta bistîne. Mamoste bira hevalê xelek ji mir pirtûka Mehmet Uzun Asya evînê bistîne. Bira dişa bistîne. Baş evano wane em li vir qediya carekê dizbêjim hêvîdarim ku her kes wextê xwe veqetîne ji bo xwendina Kurdî. Bixwîne. Roj baş heta hefteyê. Helal. Asya evînê bihat. Sırf tu apır bir şeyler bir türlü ben. Eyle. Kida. خمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازة لطيف ونازة لطيف ونازة زمان كردي بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه